nuko nanone habikanguro hano ubutumwa bw'Imana bukava ha mu Burundi bujya handi. Icya gatatu n'ivy'Imana yavuze kuri iki gihugu tuzabona bigenda byuzura nyuma yuko tuvuye hano. Ikintu gikomeye n'urukundo, tutegereje urukundo rukomeye ruva mu ijuru ku Mana. Imana yongera kugendera abarundi bakumva ko ibakunda, nubwo bashobora kuba baca mu bintu byinshi ariko Imana ntiyabataye kandi Imana irabakunda. Turanezerewe cyane peruka hano mu mwaka wa 2014. Ndashima Imana cyane, ndanezerewe, mfite umunezero mwinshi kuba ndi hano uyu munsi. Ibintu bitatu: icya mbere no guhembuka, icya kabiri n'umugambi w'Imana ku gihugu, icya gatatu ni kanguro. Ikintu cya mbere mvuze ku muryango, uhereye muri Edeni, umuryango niwo ufatiro rw'ibintu byose. Iyo umuryango utameze neza, n'igihugu ntikimera neza, n'ishengero ntirimera neza, ndetse n'umugabane wose ntumera neza. Rero tugomba gusubira ku isoko ari wo muryango. Icyongeyeho nanone hari abakenyezi. Abakenyezi igihe cyose nibo mutima w'urugo, nibo mutima w'urugo, nibo bakira byinshi, ni nabo kutandamukiye. Rero ni ukubahumuriza, kubakomeza, bakomere mu nshingano zabo, nubwo bashobora guca mu bibazo byinshi ariko hari ibyizigiro. Nicyo twifuza kubabwira. Ikintu gikomeye n'urukundo, tutegereje urukundo rukomeye ruva mu ijuru ku Mana. Imana yongera kugendera abarundi bakumva ko ibakunda, nubwo bashobora kuba baca mu bintu byinshi ariko Imana ntiyabataye kandi Imana irabakunda. Icyongeyeho nuko nanone habikanguro hano ubutumwa bw'Imana bukava ha mu Burundi bujya handi. Icya gatatu n'ivy'Imana yavuze kuri iki gihugu tuzabona bigenda byuzura nyuma yuko tuvuye hano. Iyo igihe Petero yabwiye wa muntu umugaye ngo ndebe haguruka mu izina rya Yesu, yamufashe ukuboko. Icyo gihe kubabwira ngo nimuhaguruke mugende mwakire ivy'Imana yababwiye, yabasezeranyije. Abakristo ba Zayoni n'inshuti za Zayoni n'abarundi mwese n'abanyamahanga bari hano, turanezerewe cyane kubona umuvyeyi wacu, umwungeri mukuru w'ishengero ryacu atugenderera. Imana ishimwe. Amen. Twari tumukumbuye nyuma y'imyaka 12 atagera hano iwacu, afatiriwe n'ibikorwa byo hirya no hino, ariko burya hariho igihe cy'Imana. Niyo mpamvu tuvuga ngo iyi ndwi turimo, uhereye ku wa 4, ku wa 5, ku wa 6, ku wa Mungu no ku wa mbere kugera ku wa 2 kuri 25, igihugu cy'u Burundi turizera ko kizabona imvura y'ikanguro. Kandi iyo imvura iguye haboneka indi verdure, ubu yaje muci, ariko mu buryo bw'impwemu azova hano twabonye byinshi, kandi habaye impinduka nyinshi mu bakuru n'abatoya. Tukaba dushimira indongozi z'igihugu cacu zidukinguriye imiryango kwinjira muri kino gihugu. Sinubwa mbere urumva tuje muri celebration y'imyaka 25 leta yaduhaye gukora ku mugaragaro, kandi visionnaire wateye ako kabuto yaje kureba aho kageze no kongera kukavomerera. Niyo mpamvu mwese nk'abanyeshengero n'inshuti n'abamenyesha amakuru muri hano nantiza tugakomera Imana yacu amashimeshi cyane. Reka tubwire umwungeri wacu Dr. Apotre Paul Gitwaza, Imana yabwiye Abrahamu ngo ugende mu mahanga, ayo mahanga ugiyemo uyabera umugisha, nayo ngo azakubere umugisha. Iyi ndwi ugiye kumara hano mu Burundi uratubera umugisha, ariko natwe abarundi turakubera umugisha, kuko umugisha mu bumana ni reciproque, biratanga kandi bakongera bakakira. Dutegereje byinshi cyane. Mu Baheburayo haravuga ngo iyo imvura yaguye ku butaka bugahaga amazi ngongera kumera ubundi bwatsi butotahaye, niko imitima y'abantu bose neza. Turakwakire n'imitima myiza, turanezerewe cyane. Wabonye ko baje bose babyambariye, baraseka. Haleluya, amen. Niyo mpamvu dusetse gatoya, ariko hariya muri stade tuzoseka cyane. Imana ishimwe cyane. Rero kubw'uru rugendo rwiza bakoze, Imana yabemereye kugera hano, reka dushime Imana.
Mana yacu turagushimiye ko umubyeyi wacu hamwe n'umufasha we hamwe n'umwana wabo Efrailize hamwe na Pasiteri Kibinda uri hano bazamenye bose iyi delegation na Sebineza bageze hano ejo delegation ije muri iki gikorano ukomeze kubagirira neza tukaba tugushimiye kuri aba bantu bose bari hano n'abamenyesha amakuru bose bari hano utugire neza mwami turumva ikirere gikinguye dukeneye kumva ijwi ryawe ya magufwa asanzaye mu kiyaya azove hano yabaye kwandi ingabo nyinshi haguruka agenda ku maguru yayo watugiriye neza mwami tuvuze nk'abantu ariko byumve cyane nk'Imana tugukomeye amashyi menshi mu izina rya Yesu amen. Karibu sasa.